بري ججنا نوروزي هنا كاس هنا كاريوان قالك زيادة به جبوان مثلا مسمى مزن نوروزه يك جوان كسان دايكا صباح شينوية صباح شينو خلقا دربيسية ترزية خياطة يعني جلو برجن جنان ددرو بري هاتنا نوروزه بدهان كتو جن بري خوددن مالاوي كنجن كردي لجم ددرون صباح دبيجا إيصال نرخي جلو برجن كردي بهاية نرخي هناك كراسين كردي تجهي بين 6,000 ليرين سوري كاسين خوشبو نوروزي آماده دكن رنگين جداش خورال دبجيرن يك جوان زينة البرية زينة دبيجا رنگين كاسك دبهاري دا خوشك و شيرين جبر ويا كيجي وي او رنگ جبو نوروزا إيصال هالبجارتيا زوزان محمد دربيسيين يس في چرك جمرة شانديا اف 13 سالن صباح سینو ئەودەیە کە ماڵا خوێ لە باژارێ دەربێسیە ڕۆژاوای کوردستانê kiriye cihê dirûtina cilûbergan. Di meha Adarê de û beriya cejna Newrozê karê wê zêde dibe. Parçecawên Kurdî li odeya wê tijî dibin. Sabah Sîno dibêje îsal modêlên nû yên cilên Kurdî derketine. Ji gelek modêlat çêbûne. Xwe hinek jê hûçkê wan ê Herîm Sultanê. Kuloştê şeqek jorê de em hawrdorî û hevkê dikin. هناك كلوشي برين وري بالسيارة كن وري دات كيف هناك كوشكي عادينه هناك خفتان بيشي تبري راس جد كرانا بيشي قصيد خيني هناك قلت خيني نفسها فيها كسرات خيني أنا وخفتان مريت هذا يعني إيصال موديلي إيصال نوك سالي تشون إيصال قلكي موديل مميزن تشغل بي بنر الملكي بي فيابنا بيشي كسيف كسرانات خسي أنا أف كسرانات خيني بي يلكن صباح کو 18 سالن جلوبرگên Kurdî didrû dibêje. Pirsgirêkên wan nebûna elektrîk û buhabûna nirxê caw e. Wisa çûn te kîja qumaşê giran raştayê mitrop daha bû 15 bû. Îsal kîja qumaşê herî sivik mitrop 50,000. Xwedê fistan tê 350,000 tê 400,000 hinek fistan derin heta nîv milyonî jî. Erê wallah bes xweşikin yani qumaşê îsal gelkî xweşikin. Di rojên pêşiya Newrozê de mala Sabah Sîno dijî parçecawên kesk û sor û zer dibin. Her kesek modêl û rengên cuda dixwazin. Îsal vî cilê kurmancî çêkiriye ji bo eydyanî rozê hûçik û yelek û dixwest vî lewnê kesk be leenu kesk gelekî xweşik û şêrîn e di buharî de. Her sal em haziriya xwe dikin ji bo Newrozê em تحضيراتي خود كن ام دركبن نوروزي ام بيشا ببن ام چکا درون ام سخو زاروكي خور ام بي كيف خوش دبن Li Rojavayê Kurdistanê di rojên Newrozê de piraniya xelkê û bi taybetî jî jin cilûbergên Kurdî li xwe dikin. Zêdetir xelk de roja 21 Adarê de derdikevin û beşdarî ahengên Newrozê dibin. مالا وآبا وتماشاكر حتى 7 ساعات حفظ بدما استوديو الهاوليري بخشي دبر بخاطري